mwiza Mana ugira neza Yesu reka Yesu nzahora duca bugufi musigo ala zefara sawe de garde pamela saveri garde moja mafuno yataisha kabisa baada ya hayo litazimika siku hiyo ya mwisho na utasikia Injili. Siku moja mavuno yataisha kabisa baada ya hayo litazimika Hallelujah. Siku moja mavuno yataisha kabisa baada ya hayo jua litazimika siku hiyo ya mwisho utasikia siku moja mavuno yataisha kabisa baada ya hayo jua litazimika siku hiyo ya mwisho na utasikia siku moja mavuno yataisha kabisa jua litazimika siku hiyo na utasikia jua litazimika hallelujah jua litazimika siku hiyo baba wangu baba jua litazimika ukuma na wewe zamuka mosi jua litazimika siku hiyo atakusanya kwa furaha atakusanya kwa furaha bali makambi yote atatupa haleluya bali makambi yote atatupa bali makambi yote haleluya mahubiri na nyimbo ala salagere ulieni
Imana yatupa hatari lakini utakuwa dukomande nawe ahagarikire muzamure ibiganza. Haleluya! Amen.
turatarama uricara ngo arikindi urinze ntacu ubona tugiye gutarama tutahe cyo kureba ko amazi yaje uzaganza Hallelujah! Hallelujah! amen amazi yaje abafite impungenge ngo barashika ntibo muhaguruke dutarama muhaguruke Bwana asifiwe sana. Duhe Imana icyubahiro. Duhe Imana icyubahiro. Duhe Imana icyubahiro. Hallelujah, hallelujah. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe ko ibitaramo bitaza bisa ukaba wamashije kwicara. Siko kwiza. Ibitaramo nicyo cyiza cyabyo. Nuko ugiye gimwe abantu baho bicara ubundi ukazuri kwicara iruhande ngo musakuze. Bwana asifiwe sana. Twebwe duhagaze rero. Igitaramo ntikidupfira. Uhagarikizi Imana igumugisha. Moses agiye gucuranga. Niturangiza twegeza bicaye. Kandi uvuye aho waho ucurangira papa. Reka amasilo zamuka. Tuzinigisirima niturangiza twumveza gahunda. Abicaye Imana ibaho umugisha. Si twe tunezerewe kubarusha. Twafashe twebwe umwanzuro wo kuvuga ngo munezero dusange tuba tubyina. Mwe muravuga ngo basanga mwicaye. Naho gusa. Nayo mahitamo yabaye. Mwebwe mwabonye ko munezerwa mwicaye. Twebwe turavuga ngo umunezero dusange mucuya cigisirimba. Nuko gusa twamashije ariko mwagize neza. Timwasivye. Imana ibaho umugisha. Curanga papa. Curanga twiruke. Abari dutanga amateraniro hano mu Kristo.
Bwana sifiwe. Ndanezerewe kandi jewe nezerewe ntize. Bwana sifiwe. Nezerewe ntize. Hari abantu niga ku ishuri uno munsi, niga ku ishuri ndavuga njyame mbona yarambwira ngo ndaje ngutore tuje gushaka hano tugura amazi twoge ngo nimara tuje tarama namubwiye ati sawa ndikubonye amazi gari yabuze tugende tugiye gushaka hano tugura amazi baratubwira ngo amazi yaje turamanuka mu rugo turoga. Bwana sifiwe. Hagati yaho no munsi ni anniversaire yaje bari bateguye amagato ibintu byinshi nama impunga ati sinoja mu bintu by'amagato hari igitaramo mu harazo. Bwana sifiwe. Aba ifaranga gato merci neje nimbere imyaka 10 ningahe nimbere 14 ariko ndanezerewe. Bwana sifiwe. Rero Moses aracuranga ni utumye mpaguruka hari igihe umuntu zacuranga cyangwa bigiye ntuje baratubwiye ngo ntimukazoza muhagurutsa abantu mu ikanisa ngo waraye kuri barisa worara kuri barisa ukarangwa kuri Real n'izindi naje sinzi umujuweri numwe pe anda zaje kureba kabumbuje nkamenya. Bwana sifiwe. ngo warara kuri barisa pastor ngo warangiza ngo ukaza ukabwira ngo abantu bose ngo muhaguruke amavuta yawe niyo azohagurutsa abantu. None abayumbe tuzoneza gacamo umuhagarikizi nabonye yifashe nje muri kadete mwe bambwiye ngo ntukazusuye guhagarikira gukina nati kubera iki wanezerewe njewe uko nyine nezerewe ati ukandikane zosara none. Bwana sifiwe. Twama tubyina ijambo twaje kuri nimbare n'Imana yaduhaye mu mukunga ni sawa mu ijambo ni sawa ariko umuhagarikizi kera kwagize ubwo yamuhagarika rivante. Bwana sifiwe. None tubabarire atwongeza indi minota 3 nimara kandi ukuzika kantu twiruka duce mu bantu dushaka tugere ku muhanda dusuye tugaruke kantanga haleluya. None ndatanga imwe se 40 ndatanga imwe aragivongwe nimwe kandi tuyikira no munsi ndatanga imwe kubera bagiye kutwongera. Bwana sifiwe. Ariko iyo bari kutwongera ne gutanga nka 60 kubera ko nanavutse no munsi dutange haleluya. None Mose zamuka dusare nimara dutahe cyo gushaka nimba tugiyo gatoga ndako bayizane hano bone bahamagara bayizane hano.
cyatuzanye hano hantu ni ukuvuga imirimo n'ibitangaza ukora. Nta yindi nama twajemo, ni ukuvuga ko ukomeye, usumba byose, urengeye byose, uri umwami urema byose, wakoze imirimo n'ibitangaza ikomeye dushobora guhagararaho tukavuga gukomera kwawe. Mana, iyo ndemye inzuzi waremye, iyo ndeba ibiyaga waremye, iza bitangaza ukavuga ngo ino ni lake ilesamo, iyi ni freve ibibaho, ibiti waremye mu isi izatangara, ndeba ibintu byose waremye mu isi bikantangaza ngo nagera kuri jewe umwana w'umuntu. Umwana uravuga ngo ngomba kubaho kandi ngo ngomba gutaha rero brenit aridede salabo taride salabo ridede vance taride salabo meta metro de d'avance crebaride salabo ridesio de vie méthode la validation des fantômes. Et comment prétaride salabo ridede vance caride salabo ridede salafa peridede la gloire des achats de vance. Prenote ani uravuga ngo agomba kubaho umuco ubaho, uravuga ngo agomba kubaho ijoro ribaho, ibyo byose urabitandukanye. Uravuga ngo urema inyamaswa n'ibindi byose, ariko urema umwana w'umuntu nta kindi cyatuzanye mwana. Dushimiye izina ryawe, turagushimiye ko ubasha kutunezeza uno mugoroba. Turaguhimbaza Meripete sala brori de salafa. Mugoroba tubona umugoroba usanzwe ngo abantu bazabaza guterana mu kazi rimwe, ahubwo uno mugoroba udasanzwe mu muntu wese ukora imirimo n'ibitangaza. Uno mugoroba abanyesiraheli babonye, urababwira manelo prepasi, ugenda ubwira abanyesiraheli ngo bafate amaraso yabo ngo bagende basiga kubihamambirizo, ngo nawe uraza ukora imirimo n'ibitangaza, uraza mu gicuku cya nyuma ukora imirimo n'ibitangaza. Reka uno mugoroba ubasha gukora imirimo maleta fresh aride sala brori de ta fresh paride sala fa maneto pesa la fo were kumuhagarikizi kubaramije buri muntu wese mwana, umuntu wese uwazanye ibibazo bikemuke, uwaje arusha ruhuke meto preride sa umugoroba udasanzwe. Turakwifuza turakwikene, nta wundi twakubangikanya nawe Mana. Asante kuko wumvishe kandi ugakora, abagoye bakire, abafite ibibazo bikemuke, kuko uri Imana igira neza. Tugushimiye mwami, tugukomera amashyi mu izina rya Yesu.